jedan i jedini, Dževad Poturak! Poturak, 68 mečeva, 48 pobjeda, 18 poraza i 2 nerešeno. Dževad BK Mašina u crvenom uglu. Meč u glavu Toško Šeločka u crvenom Dževad Poturak. Dakle, poštovani gledalci, vidjeli smo izlazak boraca. Tomas Možnji iz Slovačke izašao u plavi ugao, nakon toga istinska zvijezda i veliki borac Dževad Poturak. Sjajna karijera je. Kada pogledamo sve te parametre kod Dževada Poturka, 48 pobjeda u 68 mečeva, malo ko je uspio napraviti takav skor i pobijediti takva renomirana imena, pa čak i gubiti nekad i teške poraze je doživljavao, ali isto je to sastavni dio sporta. Evo, kada uzmemo primjer jednu karijeru Badra Harija, teško da bi neko mogao, a da ga pitate, unaprijed reći da je čovjek imao 9 poraza. Mislim, ali takva jedna zvijezda, pa 9 poraza u karijeri. Dakle, ovo što je Dževad napravio stvarno i zemlje iz koje dolazi, zamislite samo kakav bi njegov učinak bio da je recimo počeo karijeru u Holandiji ili da je bio u tom kampu ili u Njemačkoj, recimo da je u još boljim uslovima, a ne u organizaciji i u svemu i u treningu biti sam, tako da svaka čast za sve što je napravio. Ali da vidimo šta će napraviti večeras u ovom meču. Mnogo visočiji Slovak. Vidimo da je visočiji, da ima duže ruke i noge. Izuzetno građen Tomas Možnji, vidimo kako će Dževad probati doći, doprijeti do njega. Da li ne mogu da vjerujem da mu odmah arkada puka Dževad. Evo vidimo da li poznato njegovo mjesto. Tako je bilo i u meču sa Vondračekom. Evo vidimo, tu ima jedna posjekotina na licu. Da, to ne mora biti ništa strašno, jedino da ne bude... Mora paziti ovaj prednji direkt, sklanjati prednju ruku da ne prima bez uza. Evo vidimo ako je već došlo do posjekotina, moguće njegovo, kao što si rekao. Ja ne znam koliko puta mu je pukla arkada u karijeri. A dobro, to je i mjesto koje lako puca, tako da ne treba biti previše zabrinjavajuće. Jedino što onako malo smeta, ako krv ide u oko. Bravo, sada čekamo da Dževad uđe u svoju seriju, ali visoki ovaj momak. Treba isto više na boksat, moramo više na ručne udarce prelaziti. Tako je, skrati distanciju. Skrati distanciju više na boks. Podrška sada za Tomasa Možnija, očigledno od Slovaka koji ima dosta ovdje. Slovački takmičara, trenera, naravno. Sada je Možnji trebao bi sudija obrisati, prekinuti da je Dževad obrišao arkadu. Dobro, ubrzat će i kraj prve runde. Početna prva runda ispitivanja, vidimo dobar desni direktor Slovaka. Mora Dževad dići ruke,
dobio je još jedan nezgodan udarac Dževade. Vrlo opasan protivnik je Tomas Možni. Mora dići ruke, Dževad skratiti distancu, ne smijemo dozvoliti da ovaj prvi radi iz daljine. Dakle, još 20 sekundi do kraja prve runde. Nije dobro što je ušao Dževad u ovaj meč, to je definitivno. Da li je sada u pitanju ta posekotina, da li mu je to poremetilo malo njegovu koncepciju, ali ima još dosta do kraja ove borbe, nije to bilo ništa strašno da bi previše uzdrmalo Dževada, međutim mora mnogo bolje raditi u drugoj rundi. Ovo što je prikazao do sada nije zadovoljavajuće, a i ono što smo vidjeli s druge strane je vrlo neugodan protivnik. Čuješ, moraš da udaraš rukama, nemoj puno da čekaš. Daj mi vodu. Evo ovdje. Dobre, ulazimo za riječ. Daj mi vino. Opiši, molim te. Slušaj me vam, slušaj me. Moraš tik da mu dodaš naštimanje tvrd, kamen da te dočeka. Reki, tik isto nogom, kad hoćeš da opališ. Ti trzneš nogom pa udariš. Pomjeri se, molim te, tiknu, prodaju palče. I nemoj dole da roniš. Čekaš puno, moraš raditi. Tvrde ruke. Udaraj lijevom nogom po jed, lijeva noga po jed. Isto kad drži gore noge. Brza lijeva. Dobar, pa ništa je, nema sebe prepuo, radi strah, ajmo. Ne bih rekao da je ostavilo neki veći posljedica na Dževada. Dževad bi trebao poslušati upute našeg profesora Kapi, da što više boksa, da skrati distancu, da više ide na ručne tehnike. Tako je, da ne čeka protivnika koji ima naravno duže ruke i noge. Sad treba. Sada je to možda njegova prilika, ali evo, Tomas je odmah uhvatio Dževada. Bravo. Dobar levi kročni Dževada. To je ta ručna tehnika koju mora Dževad prvi raditi. I naravno podići ruke u svakom trenutku, ne spuštati garda. Ali nije lako se boriti protiv kada je neko visoči 10-15 cm od tebe. Evo malo i podrške za BH mašinu Dževada Poturka, da vidimo može li do dobar, bravo Dževad. Svog načina borbe da nametne svoj ritam, može li ga ponijeti ova podrška iz publike. Sada Dževad puno bolje, kvalitetnije ušao u drugu rundu, bar kada je u pitanju napad. Sada je prilika. Bravo, to je ta serija. To je taj način borbe koji želimo vidjeti od Dževada, a ne ono što se dešavalo u prvoj rundi. Poslušao je trenera Kapa u ovoj rundi, vidimo da je počeo ručnim tehnikama više da radi i to je dobro. I puno bolje taktički boksao u drugoj rundi nego. Minut i po do kraja druge runde. Tako je, satirati protivnika u ugao i evo prošla je još jednom ljevica. To je to, bravo Dževade, bravo. Vidimo da se i Možni sada našao u problemima. Mnogo iskusnije protivnik Dževad, međutim i to nekad ne mora biti presudno. Opet mali problemi s tim krvarenjem. S druge strane problemi sa opremom kod Slovaka. Dobro će doći odmor jednom i drugom, ali možda nepotrebno sada kada je Dževad bio u jednoj finoj seriji nametnuo svoj ritam. Evo opet, bravo Dževade, bravo. I evo brojanje za Tomasa Možnija. Ovo nije trebalo prekidati po meni sudija. Tako je, sudija nije trebao ovo prekinuti, jer Slovak je... Prekinuo je Dževadov akciju. Tako je. Dževadov je dobro krenuo ručnim. U ovoj slučaju samo pomogao Slovaku. Kraj druge runde. Dobro, Dževadova odbedila runda. Dobro, puno bolje u ovoj drugoj rundi nego u prvoj. Mislim da će u trećoj biti nešto. Evo da vidimo tu situaciju, sjajno je ovdje ga pogodio levim krošeom. Kad vežeš Dževada, pogađaš ga i samo korak kad se nasloni na tebe, molim te.
Bilo je tu dobrih udaraca. Evo vidimo ovdje. Sjajno je ovdje prošao nekoliko puta Dževad. Seriju radi, nemoj pojedinačno. I nemoj noliko razmišljati kad ćeš udarati. Molim te, prije udaraj, prije njega udaraj. Imaš kondicije. Ajde, Dobro izgleda, ne je umoran Dževad, to je najbitnije, spreman je. Vidi se na njegovoj muskulaturi da je u treningu, a vidimo da dobro diše, da je jako dobro pripremljen. Dobro, malo dok se upozna protivnik, prva runda bila je neugodna, ali u drugoj je Dževad pokazao svoje pravo lice i sada da vidimo, nadamo se da će sada biti još bolji, da se dobro zagrijao, da je spreman, ali samo da ne odustaje od svog načina borbe, jer to onda može donijeti problema. Čuvati se kontra. Visoke ruke mora imati. Treća runda. Traži formulu kako doći do glave visokog Slovaka, ali usput evo je jedan low kick koji je prošao. Da vidimo, promašio je nekoliko puta Slovak. Mora držati ruke u gardu. Ali onda je prošao jedan udarac. Opustio se Dževad, a to zadnja runda meča ne bi trebao raditi. Sreća pa je izbjegao ovaj udarac. Treba sada Dževadu jedna dobra serija jer se potrošio Slovak u ovim napadima. Snažan udarac sada Možnija, duge ruke ima, mora Dževad dići gard, jer vidjeli ste šta je sada Možnji uradio, ispala je nešto upalo u ring, ali Možnji je sada ponovo dobro uzdrmao Dževada. Ne treba puno čekati Dževad da Slovak prvi udara, tu sada probati preseći distancu. Bravo, odlično. Ali teško je oboriti ovakvog čovjeka preko 2 metra. Već se polako osjeća umor. Ali opet dobra borba, ne štede se ni jedan ni drugi. Možni opasan. Jako dobar borac, jako dobar i nezgodan borac sigurno. I sigurno da ćemo u budućnosti čuti puno za njega. Jer vidimo da posjeduje kvalitet, raznovrstan način borbe. Dobro, evo sad Dževad izblokirao. Prijetila je opasnost neugodnog udarca. Kraj treće runde. Odlično je bilo. Najviše u toj drugoj rundi. Dževad je dobro radio. Sada ćemo vidjeti šta će se dešavati. U svakom slučaju još jedna kvalitetna borba. Tomas Možnji pokazao je da je jako dobar borac. Možda i ovdje bude ekstra runda, da vidimo. Ili čekamo odluku sudaca.
Da li ćemo dobiti još jednu rundu Proglašenje pobjednika. ili ćemo dobiti pobjednika? Odlukom sudija 2:1, pobjednik je Dževad Poturak. Odlukom sudaca 2:1, pobjednik Dževad Poturak, koji je zabilježio trijumf najliđi nad Tomasom Možnijem. Mislim da u najmanju ruku Slovak možda i zaslužio ekstra rundu po prikazanom, ali eto suci su ti koji su donijeli konačnu odluku i Dževad Poturak je ostvario pobjedu koja će mu dobro doći uoči borbe u Tokiju. Dakle, ovo je bila dobra prilika da vidimo u kakvoj je formi Dževad Poturak uoči završnog K1 turnira u Tokiju. S obzirom da sam ovo organizovao opet, zahvaljujući pomoći države, ove zastave, opet ja sam, ali nema veze, evo, borbili smo se svi pošteno, pobjedili smo, idemo naprijed, hvala vam. Dakle, 69. meč, 49. pobjeda. Dževad Poturak sada nastavlja sa radom i sa pripremama za završni turnir u Tokiju. Nermine, hvala ti što si bio uz nas večeras. Vidjeli smo prije svega, dobili smo nekoliko sjajnih momaka, evo, gledali smo njihove sjajne borbe. Čestitke Dževadu na još jednoj organizaciji turnira. Nadam se da će publika kući otići zadovoljna. Svakako ja bi se pridružio da čestitkama Dževadu Poturku. Osjetila se i organizacija da je on podnio dobrim dijelom organizaciju ovog turnira. Hvala vama što pratite kad je u pitanju ova vrsta brlačkog sporta i nadam se da ćemo se družiti u budući. Tako je, poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovaj put i ostale turnire možete pratiti u programu Hayat televizije. Kada budu u organizaciji Dževada Poturka, bit će to još jedan dobar Sarajevo Fight Night. Što se tiče Sarajevo Fight Nighta broj 3, toliko. Nadam se da ste uživali u svim borbama i ostanite uz program Hayat televizije. Doviđenja.